ari MC wa Ntunene Jedel Mauta na menerete ma MC ba MERU na kuga batikwenda kurita Ngûgî ni gitumi bagutwa gya kurwa na gavana Kawira Mwangaza rionthe ugite ujo bakiuga gavana ari ruta Ngûgî na MC bara bachindirwe kithurani urongo indi ni njira bagutwa batikaruta Ngûgî ya nkuruki norite speaker wa mbunge MERU Ayubundi atikendere rutere no rikunethirwe no kuthiria mpatho iririo gatigati ka gavana na MCs Marion Karugi gatwechu. Nyuma ya MCs ba County Assembly ya MERU kuwa mirandi yonthe ya witi na mbere ira babati kwithirwa bakithiatira maturene gavana ni wabatiri kurua kumania na nkusanio na wasingwataniro kura kwithiritwo kukiumira atiko na gavana ni untura urari MCA wa Ntunene Jedel Mauta atonyerete na kuonania akithetera gavana Kawira Mwangaza na kuri MCs ba urote tayari kurita Ngûgî yawe irathuriro na ciembelie kurio na reke kwiwatelelia ukiakwithwa kwa MC okuwa atirita Ngûgî atumirwa rita arisaini aondoke kwa kazi kwa sababu ameshindwa na kazi yake. How do you tell us udhuri ni antu watwira yetu ringaire gavana thimu? Yes, twamuringira thimu no ntu itwamuthurira nwe gavana yetu twamuringira nawe ka kando ukethote kwenda kuma 2027 twakurita kinya wethi ate kana atia no ntu tayari no remine ni Ngûgî yeku utomba ko abscond from duty no ya muchara yo theri. Kuringana na Jedel ni ati nkusanio ira ciumirite ni kuonania ati MCs ba bate tayari kuritira mwananchi Ngûgî. Daima ntu hapa kubwithia niyo yombo utuma tuona maendeleo. Kuno ntu bate interested na kubwithia mambo utuma maendeleo yeya. We don't expect anything from them. Uthiko tweterete kumakirebo iba yokie vacation yo emiaka 5 ne barembeza chi mwananchi na mwananchi akaria 2027 yekinya. Naburu nareanite na ugebo ati gavana Kawira nikakuritanira Ngûgî na MCs bara bacindirwa kithurano ni kithiru akiuga we atonyerete mantu ya nontu bakwithirwa ati wiritwe kuona nkusanio ira ciithiritwe yeta na mbere. Muntu okuwa ati gavana rita Ngûgî na MCs bara baumire ou kare nirotone ari nontu ba mbere utemba kwire gavana rita na resident o MERU Ngûgî urakuwa no akwenda kurutania no Ngûgî. Number 2 akethwa gavana rita Ngûgî akethwa baithwania gavana rita Ngûgî na bara baumire nibo batikwenda kuruta Ngûgî kundi kiu gicingizi ko mwakira nontu utiroreta kiwe akurera burokuita atia ubura wokuwa ni mutongeria. I have to make also my voice either iweke ati mantu ya wita tibu ya bati ya ita mbere. Nararombete speaker wa mbunge ya MERU Ayubundi na kuwakaria mwambi na bwiri kwithirwa akiolelia ntereso yire ati kwendera rutere rwa MCAs. One I would advise Ayubundi is my great friend, personal friend, Michoroko Ndene. Majority leader, minority leader, na other party leaders were within the assembly. They are within their rights. Kurera na bena nyancho no ntobe na leaders wa party sio maybe they're taking instructions from them. Lakini as a speaker, once you were elected as a speaker, remember, Muturi are player neutral, mwangareke mudia. The speaker should be neutral. Na play neutral. Uteo akinde the MCAs. You should not be worried. Niyenko menya no akire MCAs or vote out. They cannot vote him out. I want to assure him. Iberere kuinga kaberia in our time. Lakini batama ninjere. Nonto kenda wenga muntu. There should be a genuine concern. Modia na kuromba gavana Kawira aewe kanya ritere ya MERU Ngûgî. Gavana narite Ngûgî yewe itumwe space. CNDP kinye tayari ntegwetikia kuthira Ngûgî. Ire kwa line manifesto ya gavana na 5-year development plan. Ire rio itwa county integrated development plan. Maoni ya wananchi nende ya bwithika loini arakania hii. Number 2, supplementary budget itakuluka. Iyo kwenda the governor a spending better according to the programs ira prioritize ite thai ira yete kipaumbele. Kinyo kithori tu kwenda control resources. Let us control resources within a legal setting. Kutuke sheria netu karitie. Nkiripotera Weru TV kuma Ntunene, Bita wa Marion Karugi wa Kenywa.